Berin bua agus benacht ó rang 2005 go dtí rang 2022. Dá creidte go leor tháinig mé ar cuid ina fuirim iiritis a léig mé i 2005 go réir. Agus an rud is mó a tháinig tríd ná, gur creid formhór na nimróirí nach raibh corthaim na féine feite chothair na blianta ó ránóirí éagsúla idir chúnta. Agus beidir go gapan sibse mar an ggéana gur chearttíomh an seansa áil chun imirt ag an levéil sin. Tógann sé ullmhíon agus tógann sé crógacht chun si féin a chur isteach sa fictúr mar seo, agus sin túsan scéal. Is an sin a chosaíonn an daon obair i gceart. Nuair a thosaigh mise ag imirt le bhálaí na blianta fadá ní raibh cuimhne ar bithe gom ar aon ireann as i bhálaí rud ar bithe bhuachaint. You know, ní raibh cuimhne ar bithe goin. So sin an áit inar thosaíomar. Agus bhí an táilm a bheith ar ireann ar éirigh linn rudaí a bhuachaint sa tréimhse sin. How did you unite? It took a long time, and obviously it's easier to get this type of spirit going when you get a few wins. And that's when the extra little push will come. If you're a united group, somebody will start it going and he'll start driving on the guy beside him, and little by little it'll percolate through the group, and you will find the performance level rising, and it comes from that, absolutely. Underdogs, it borts like Greenfield's digital sports technology. Creators of the Smart Schlitter.